Hello guys, nojo tona phaikam from YouTube channel so ke tini bob dosa ke chungstung laina DigiLocker break use kheonai ake DigiLocker break ye chungchini government documents rono chini Aadhaar card hindi, PAN card hindi, driving license aketre registration certificate, marksheet abodima chini je documents rono chung DigiLocker break ye issue khenai aboma process rono tini chungbob dosa nailina inke naro Aadhaar role ta openaro DigiLocker ma ake DigiLocker break ma samung khemai abuno siya khoke bangma ungi tongkhana ye ma chumu khabani bob pandawo tini bob dosa no step by step phungirina DigiLocker ma ake DigiLocker break ma samung khemai ake aboro documents role break chungmai khone abo jotoso process rono Anrono kauru bai srai ke phungirina naro video sarai samunjing kathaya jora nai toni ke channel so subscribe ke koya tasingke subscribe keri trebodi samuncha video sono biskam pun sokme ni bang panawa inke DigiLocker apps ke ha government apps e aboma apps nduyo ke chung bangma chini documents sono lako maimoni lama tongo ake chung aboma apps chini government documents sono chung issue ke chung tuisai phono tuimayu ke abo jotoso process sole breke khianai tawano no pa step by step phumpai rinai naro videos no nai tongde DigiLocker app use khanai ni bau ye chung puilawo Play Store thangye chungba DigiLocker apps mama bonus kan chung install ma khenai chini phone inke naro Play Store thangye boma DigiLocker hinsuye DigiLocker search ke boma apps no naro noni phone ska install kedi ke boro ain thios kanchi ang install kepai mo tungu khabani ni bau ye tawang bono open mo click ke bo apps no khosari nai ke tawo open mo click keri nai ke open mo click keri ha Open mo click hepai ke chung samanai sinai ke naidi tawo boro bode ke interface painai puila wo chung open mo click hepai ke inke taw ke chung mama kenai bo puila get started mo click ma kenai ke phaidi taw chombo get started mo click kerina ke get started mo click keri ha get started mo click hepai ke boro bode ke uchina ro page ma lainai inke taw ke chung boro ke mama kenai inke boro ke chung puila ska accounts chung snam mala nai chung DigiLocker ro taw first time chung open ke tumi hasing ke chung ska ngochini accounts kang mas nam nai inke naw nis ka chingyo DigiLocker account na ros nampai mo tong hasing ke naro bo sign in mo click ke naro nauni account no sign in ke mayu inke phaji taw chung account tas namne ni bo ye chung bo create account mo chung boro click kerina ke taw bo create account mo click kerinai ke create account mo click keri ha create account mo click hepai ke boro bode ke page phaina inke bono chung pa ha boro fill ma kenai inke boro naro nainokna boro puila wo full name nauni je Aadhaar card breke mungtong abodi ke same to same boro nauni mung soiridi abo pai ke nauni date of birth boro soiridi je document no breke ton nauni Aadhaar card breke ton date of birth boro date man year boro kaham ke naro select keridi abo pai ke naro boro male female Aadhaar boro naro select kedi nauni gender klang ke male bring ke female abo pai ke nauni mobile number boros tauridi je nauni Aadhaar card be link tomo mobile number abono naro boros tauridi inke abo pai ke jam tola naro bo nainokna set 6 digit security pin hinto inke boro naro security pins namladi thaidu ke 1 2 3 mam thaibai inke bo security pin baise naro DigiLocker ro naro login khemainai inke abo ni bo pando naro boro kahama ke naro boro pins nameladi naro khatim thaimai mokhe inke abo pai ke boro nauni email id ke hari redi nauni gmail inke gmail repai ke jambo tolau ke nauni Aadhaar card number boro was tauridi nauni Aadhaar card number tau pai ke chung nama ke jambo submit mo click ke marinai inke tawa ang bono dai put fill ke paye bo submit mo click kerinai ke taw bonus kam fill ke grana inke taw boro ang paha fill ke pai reha fill ke pai ke bo submit mo click kerinai ke taw bo submit mo click kerina submit mo click ke pai ke boro naro OTP taw marinai one time password nauni mobile number ke ha message dui ke thanai OTP bar nauni Aadhaar card by link tomo mobile number abo mobile number ke ha OTP thangnai abo OTP no naro boro taw marinai ke abo OTP boro taw naro boro verify ke marinai ke naidi taw boro OTP phai ha inke bo OTP no taw chom boros taw marinai 387410 bono ke taw boros taw rinai 387410 ke bono taw boros taw rinai ke 10 taw ri ha ke taw pai ke bo verify mo click ke marne chong ke phai taw chom bo verify mo click kerina inke verify mo click ke pai ke boro non thio bodi ke ye ke ha account create un thanai ke naro boro login khemainai non Aadhaar card number bai non je security pin naro snam lamo aboma pin re naro boro login khemainai inke taw ke chom bodi ke account snam pai ke breke DigiLocker ro chom chini documents no issue ke nai taw chong abono nai leina inke document issue ke nai ni bo ye chong nama khenai jambo tolana ro nai nukna no samsa ke jama no brikawo ke bo no hama ke ha home no nima ke search no thamao ke issue no thamao ke menu into ke boro chung nama khenai bo search mo chung click ke marnai ke bo search mo click keridi search mo click hepai ke boro bodi ke page phainai inke narom chumi asingke jambo search for documents mo boro click kheye naro boro nauni document search ke mayo naro buktima document no issue kemchu taw boro for example class 10 marksheet ke boro ang class 10 marksheet hin suinai ke boro soiha class 10 marksheet
Kebo dike soikena robo sakao nainukna document list fainai kebo class 10 marksheet mo boro click khedi ke boro click khe asingke boro no ni roll number stauridi ake boro naro pass homo year abo borsi boro stauridi inka abo staupe kena robo get document mo click kheri asingke noni document issue thanai ke non document boro DigiLocker cho naro maiku mainai inke bodi ke naro noni je nangmo documents boro naro select kheye boro naro documents no issue khedi inke tre ma lama ke chung state wise select khebo chung cheni document no issue khemayo kabo ke nain baye bono tao back khethangrana ke bono back khe bono back khetangdi ke back khepa ke chung mama ke nai state wise chung chini document issue ke nain baye ke jang tolaw na ro phaiklaidi tola phaikle ke boro naro nainukna boro state list boro naro nainuk tokna Andaman Nicobar Andhra Pradesh Arunachal Pradesh abudike inke boro chini Tripura nainu ya mon bo pandot mama ke bo explore more mo chung click kemarne ke bo explore more mo click keridi ke explore more mo click hepe ke boro paha je India wom sa state ka abo paha state list boro phainai ke chung chini Tripura select ma khenai Tripura select khenai bo pando jan tola phaikhaidi ke jan tola chung thangkhaina parha bodike chung phaikhaina ke bodi ke naro phaikla singke bo keha nainukna Tripura inge ke bo Tripura mo select kedi ke bo select keri ha Tripura mo select kepai ke naidi borot matma document naro boro issue kemai boro je nangmo documents boro paha chung boro select keye issue kemayu inke boro naro nainukna document list boro naidi character certificate dependency certificate distance certificate food stamp license abdike tre borok bangma document list tongon je chini Tripura matma documents nang bat matma documents government chingo issue keyaw abuma paha list boro naro nainu mainai inke je boro naro chumo documents no boro naro select keye boro issue kedi inke naro chumingke bo search option boro ponaro click keye the preferred documents rutuye naro boro issue kemayu inke taw boro naro noni documents no issue kyanai asingke naro mama kenai taw for example bo keha SC ba ST certificate ke boro chonchini ST certificate issue kenai inke chombo ST certificate mo boro click kedi boro click hepe ke boro noni reference number noni ST certificate naro nainu nai ke token number abo po aboro naro nainu nai ke bo kenis taupe naro boro tick mark tungye bo get document mo click keridi ke bo get document mo click hepe asingke noni document phono naro maiko nai ake noni document phono DigiLocker issue ungye thangnai ke bo dikhe chung paha je chini nangmo documents rono chung DigiLocker issue kelamayo ke DigiLocker issue khete asingke chung jaipo opho samungna asingke chung dai free food ke chini phone chio chung chin documents rono lakho maimoni lama tung inke tre chung sasu samuni baye chini yawo documents chung paper to ye chung berai toni naya chini smartphone nimsio chung je chini nangmo documents rono chung to ye tongmayo ke anga sakhiyo naro kama kem chimainak na ye breke chung chini DigiLocker no use kenai ake DigiLocker ro breke document issue kenai abo jotosu process rono ke tini ni videos lai bono bo videos naro chaya asingke naro videos no like kedi ke tre naro channel so subscribe ke koye ta asingke subscribe keridi tre bodi samuncho videos rono biska phone so phime ne inbox pandawo ke tre naro masun chiso emaro tumi asingke naro comments dikhe ano sungmainai ba comments dikhe sirimainai ke naro je kausum chuma aboro phone naro no comments dikhe sirimainai inka bo inbox pando naro comments ke anai tapodi comments ke naro ano siridi naro comments ke sirike se tre ampo videos namnai ni topics mayu ke tinile chungboro no kathograna chunchi ma lefina tre biska videos no videos no raisa monching kathaw yanjora nai tumon bo pando no jotono khakchanga